Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Biblia rikuqpika kallarif hangamantami Dioska shuk arinishkata rurashka. Payka tukuitami ruranga ñukanchikwan kankapaq. Ñukanchik huchallikpi, ñukanchik pantarikpipish payka ñukanchikwan kanatami allichishka Cristo Jesusta kay mundo kay pacha munkachashpa. Imanalla shamupasun, kuyaq Dios bendeciachun pari kikinkuna chaskishkamanta, acompañashkamanta, y Dios pakshimimanta rikushpa yachashpa katingapaj.
Kallarimantami yariusqa ñukanchikwan kanata munashqa. Paymi tukuyta allichishqa ñukanchikwan kankapaq. Ñukanchik pandarikpi, ñukanchik huchallikpipish payqa Cristo Jesustami kay mundo kay pacha munkacharka ñukanchikpaq randi wañuchun hatun cruzpi. Diosqa tukuytami rurashqa runakunapaq shunqunmun chayamunkapaq. Paymi ñukanchikwan kanata munan. Diospaqshimi Bibliapika Génesis libromanta Apocalipsis kamaka kay parlashkatami ñukanchikmanka rimakun rikuchikun. Kallaripika Diosqa ñukanchikwan kanatami munan. Kaytaka allimi uyanata yachanakanchik. Ama sakishun chinallatak kay mundo kay pachapi religionkuna kay chay ruraykuna ñukanchik ñawita tapachun, ñukanchik rinrinta tapachun ama uyankapaq ama rikunkapaq nitukuni Dios ñukanchikwan kanata munashkata tukuy horas. Diosqa kikinwanmi kan kanpaq ima llakita apakunpi. Diosqa kikinwanmi kan ima musparita charikpi. Diosqa kikinwanmi kan shuk sinchi llaki watata charishka kaqpipish, shunkuta fakishka kaqpipish, ima llakikuna, ima problemakuna tukuy kay mundo kay pachapi uyarikukpipish payqa ñukanchikwanmi kan. Ñukanchikqa mana yachanchikchu kay shamuq punllakunapi ima kanqa, ima shamunqa. Shina kaqpipish Diosqa ñukanchikwan kanatami munan. Imamanta Génesis capítulo 1 verso 27 pi rimakun rikuchikun Dios kikinta ñukata payman rikchaqta rurashkamanta. Chaymantami payqa ñukanchikwan kanata munan. Chashna nishpami Tayta Diosqa runata rurarka. Tayta Diosqa qaritapish warmitapish payman rikchaqtami rurarka. Kaypika rimakunmi kikin ñuka imalaya rurashka kanchik. Ashtawanka Diosqa munanmi kikinwan ñukawan shuk apanakuyta charinata. Chaypaqmi Dios kikinta ñukata rurashka chayshina. Shuk apanakuyta paywan chari tukunkapaq. Kikinka Dioswan chay apanakuyta charinata munankichu? Kikinka paywan kashkata yuyankichu? Diosqa kikinta ñukata rurashkami paywan kachun. Kallaripika Diosqa kanwan kanatami munan. Katikpika Diosqa kikinta ñukata rurashkami paywan apanakushpa kawsachun. Diosmi munan kikinwan ñukawan kanata. Chinallatik Diosqa rurashkami kikinta ñukata paywan kachun. Chaymi ñukanchik kawsayqa maybalik kan pay rurashka kashkamanta. Payman rikchaqtami rurashka kan karita warmita. Y paywan kachunmi ñukanchiktaka rurashka. Chaymantami ñukanchikqa yachaytukunchik kay mundo kay pachapi imapaqtij kanchik. Chaymantami ñukanchikqa yachaytukunchik chaymi ñukanchikqa paypaq kawsaymanta riqsitukunchik yachaytukunchik. Kikinka ñukaka rurashkami kanchik paywan kankapaq. Tukuy horasmi ñukanchikqa yuypi charina kanchik kawsayqa ashtawan allimi kan paypaq huchupi kaqpi. Ñukanchikqa ashtawan alli kawsay sumaq kawsayta charishunmi ñukanchikman kawsayta kukwan kawsashpa. Mashnatami ñukanchik rikunchik kay Génesis capítulo 1 capítulo 2 pi rikuytukunchik may sumaqmi kan. May sumaqtami Diosqa rurarka tukuyta. Dios atinmi nirka tukuymi alli karka. Pay imalla rurashkapika imapanda mana tiyarkachu tukuymi alli karka. Chaytami rikuchin, chaytami parlan Génesis capítulo 1 chinallatik capítulo 2 pi rikukpika. Diosqa ñukanchiktaka rurashkami paywan kachun nishpa. Paymi kikinta ñukata rurarka shuk propósitowan. Kay mundo kay pachapi ima rurashkapish balik kashka kachun ama yanka kachun. Ñukanchiktaka muyundikpimi churashka shuktikunawan apanakushpa kawsachun. Shuktikunawan ñukanchik apanakushkami ñukanchiktaka ayudashpa katinga. Huchamanta millimanta laduyashpa Diospaqlla wiñarishpa kawsankapaq. Chinallatik ñukanchikta ayudankapaq. Ashtawan alli qarikuna, alli warmikuna kanamun chayankapaq. Ashtawan apunchik Jesucristo shina. Tukuripika kikinta ñukata rurashkami Jesucristowan punllanta apanakushpa kawsachun. Mana ñukanchiktaka kayashkachu, mana ñukanchiktaka rurashkachu Jesucristowan shuk kutin semanapi apanakunkapaq. Mana kashpaka mana watapi shuk kutin yurichunllachu rurashka. Chashna kaqpipi rikuytukunchikmi Génesis 3 pika kallarinmi imashina Dios tukuyta allita sumaqta rurashkataka milli diablo Satanás tukuyta llakichita kallarishkata, tukuyta waqichishkata. Hucha wañuymi kay mundo kay pachamanka yaykurka. Chaymi achkata nanachik karka tukuy kay pachapi rikukpika. Milli diablo Satanásqa kunanshinallati kikinta ñukata rimarkami rimankami rinrinllapi kikin ñuka Dios illak kawsay tukushkata. Chaytami rimarka Adánman Evaman. Ashtawanka chayta krishpami Eva warmika pandarirka. Chaymantami hatun llakita apamurka paykunapaq kawsaypaq chinallatik wiñay wiñayta hipa hintikunapaq ñukanchikpaqpish.
Chaymanta wichimanmi nitukunchik, kunan kikin ñuka yuritukunchik, kambak shungupi imashina llakichishka, imashina surichishka, chayta yurinkichu kikinpak kawsaypi? Tukuy kayka shamunmi misi diablo Satanás umayta krichita kallarishkamanta. Kutin Adampish Evapish y Dios mandashkata uyanapak kazunapak randika mana kazushkamanta hariyashkamanta. Chaytami rikuytukunchik Génesis capítulo 3pi. Imashina hatun llaki kallarishkata. Mashnatami kay capítulo 3 Génesis pi kallarin llakikuna mana allikuna y Dioska shujipapak ruraytami allichirka. Génesis 3:15 pi rikuytukunchik. Shinallatak kanwan warmiwanpish, kambak wawa wawakunawanpish, warmipak wawa wawakunawanpish peñanakuchishami. Warmipak wawa wawakuna purami kantaka umapi sarunga. Kanka paitaka chaki talonllapimi kaningi nirkami. Kaypimi rikuytukunchik, imashina y Dioska shujipapak rurayta ña kallarichirka. Imashina gentikuna y Diospagman tigrachun nishpa. Gentikunaka y Diosta hariyashkamanta y Diosmanta karuyarkakunami. Eden huertamantaka lluhichishpami kacharka. Imashina mana tigrayturkachu y Diospagman. Chaymantami y Diosatik paypak churi Jesucristota kacharka. Gentikuna y Diospagman kutiri tukuchun, tigray tukuchun. Chaytami rikuytukunchik kay Génesis libropi. Imashina kay alliwillayka kallarirka kay Génesis capítulo 3pi. Kallari versukunapika rikunchikmi misi diablo Satanás krichishkata umashkata y chayta krishpa kutin Evapish, Adampish pandarirkakuna, Diosta kariyarkakuna. Chayllapitikmi y Dioska kay alliwillayta kallarichin nitukunchik. Y chaytami rikukunchik, chaytami yurikunchik, y chaymi pactarka nitukunchik Navidad punllapika. Y a Dios ñukanchikwan kankapakmi Navidad pika. Y a Dios ñukanchikwan Jesucristo mi wacharirka. Dioska kallarimantami kanwan ñukawan kanata munarka. Shinallatik kanpish ñukapish ruashkakunami kanchik paywan kankapak. Ñukanchikka pandarirkanchikmi, ñukanchikka llakichishkanchikmi, y a Diosman riqchaqkuna kashkata. Chashnakakpipish y a Diosmi tukuyta allichirka ñukanchik paypakwan tigrachun. Chay jardinman, chay huertoman yaykuchun kutinllatik nitukunchik. Adampish Evapish chay huertomantaka lluhichishkami karka. Paykuna hariyashkamanta paykuna mana kazushkamanta. Kunan kikin ñuka Cristo Jesusta mandakpish kishpichikpish kachun mana chaskishpaka chay huertomanta kanllamun shinami kawsakunchik. Shinapish y Diosmi tukuyta allichirka tukuyta rurarka. Huyashkamanta, llakishkamanta, kikin ñuka paypakman tigrachun, kikin ñuka paypakman kuchuyachun. Chaytami Diospakshimi Biblia pika parlakun huyashka uyakkuna. Kaymi mana huyipakkunatapish Dios huyashka. Kallaripika rikuytukunchik, Diosmi mashkanaman llushirka. Génesis 3:9 pi rikuytukunchik, Adán Eva huchallikpi pandarikpi Diosta kariyakpi, Dios mandashkata mana kazushpa kariyashpaka mitikurkakuna. Chaypimi Dioska mashkanamun rirka. Ninkayta Génesis 3:9 pi. Chashna mitikukpimi mandak tayta Dioska karitaka maypitik kangi nishpa kayarka. Kikinpish ñukapish pandarishpa ñukanchikpak yachashka hawalla kutichishkami mitikuna pakatukuna mana kashpaka shuktikkunata ñukanchik makiwan rikuchina. Y chashna yuyanchik y Diosmanta mitikukuni. Shinakakpipish y Dioska huyashkamanta llakishkamanta ñukanchik maypi mitikunamun rikpipish chaypimi hapinamun rin. Chaytami rikuytukunchik Génesis 3:9 pi. Mashkanamun llushirka. Adampish Evapish pingarirkakuna. Huchallishkamanta Diosta hariyashkamanta. Y chaymanta paykunaka mitikuna tiyarkakuna. Shinapish ñukanchikka entendina kanchik kayta. Y a Dios ñukanchikta shuk tapuyta rurashpaka payka mana tapukunchu mana yachashkamanta maypi kashkata. Ashtawanpish payka tapukunmi ñukanchikman imata yachasyachinkapaq. Ñukanchikman imata rikuchinkapaq. Ashtawantikka kikin ñuka y a Diosmanta karuyashkata, laduyashkata ñukanchik huchata rikuchinkapaqmi y a Dioska ñukanchiktaka tapuytukun. Kay Génesis capítulo 3:9 pi tapushpaka y a Dioska rikuchikurkami paykunapak shungupi ima tiyashkata. Hucha tiyashkata paykuna pandarishkata urmashkata rikuchikurka. Chaytami kunan kay punllakunapish rushpakatin nitukunchik. Pandarishpa huchallishpa y a Diosta mana kazushpa kutin mitikushpa rikpika y a Dioska kikintapish ñukatapish tapunmi maypitik kangi. Shinapish chaywanka mana tapukunchu mana maypi kashkata yachashkamanta. Pay hichushkamanta o pay chinkachishkamanta ñukanchik mana chashnachu. Ashtawanpish payka tukuyta yachan tukuypi kaqmi kan. Shinashpaka kaypi rikuytukunchik mashkanamun rishkata. Payka mana sakirkachu. Kikinkunan maypi charikangi kambaq purinapi. Ima huchapi chari watashka shina kangi.
ima mana allitachari rurashpa kawsakungi. Shinakaqpipish Diosmanta mitikunaka imashina mana tiyanchu. Diosmanta mitikunataka mana pudinkichu. Ashtawanpish Dioska kanwan kanatami munan. Shinapish mandak Dioska riqsinmi yachanki kanka mashna karupi tikanki o huchullapi chukanki Diospa ñawpakpika. Shuktikkunata mamakunata kikin ñuka umaytukunchik krishitukunchik. Shinapish amatik kungarishun Dioska kikinta ñukata mashkakunmi, mashkanamun ruqsishkami. Kikin kay rato mana uyakunkichu shuk accidente manta. Diosmi kikinta allichishka, Diosmi kikinmun kay tiempo takushka uyaytukuchun. Diosmi paypak huyaypi, paypak alli yachaypi, pay llakishkapi ashtawantikka kan maypi kashkamun chayan. Paymi mashkanamun shamushka. Chaymantami kikinka kay rato uyakunki. Kay rato llati wakinkunaka religiosidadpi, shinallatik legalismo pichari watashkashina kawsakunkichik. Shinakaqpipish paymi shamushka chay religiosidad, chay legalismo manta kacharichinkapak ruchinkapak. Nimayjan ñukanchikka imata mana rushkanchikchu Dios mashkanamun shamuchun. Dios ñukanchikta kishpichichunka. Ashtawanpish Dioska hatunta huyashpallami, mana huyipaqkunatapish huyashkashamantami tukuyta allichishka, tukuyta rurashka kanwan kankapak nishpa. Kikinka ñukaka rurashkami kanchik payman riqchaqta. Chaymantami Dioska ñukanchiktaka mashkanamun shamunga, mashkanamun shamushka. Imashinami ñukanchikpish ñukanchik riqsishkakunataka mana sakinchikchu mashkanamunmi ruqsinchik, mashkagrinchikmi. Chaypu washaka rikuytukunchik Dios mana huyipaqtapish huyashkataka paypak churita kachashkapi. Dioska mashkanmi, shinallatak paypak churitami kacharka mashkachun. Génesis 3:15 nin, shinallatak kanwan warmiwanpish, kanpak wawa wawakunawanpish, warmipak wawa wawakunawanpish piñanakuchishami. Warmipak wawa wawakuna purami kantaka umapi sarunga, kanka paytaka chaki talonllapimi kaningi nirkami. Kaypika rikuytukunchikmi mashkanamun ruqsishkata, kunan kutin rikunchikmi paypak churita kachashkata mashkanamun. Kay mundo kay pachapi religión kaninmi kikinllatik Diosta mashkaytukunkimi. Kanllatikmi purinakanki paypakmanka ninkunami. Alliwilli evangelio rimakunmi Dios hatunta huyashpalla ñukanchikta tarinaman, ñukanchikta mashkanamun shamushkata maypi ñukanchik kashkapi. Ichayta kurarkami paypak churi Jesucristowan. Runaychayuq tukushpa kay mundo kay pachamun shamurka. Alliwilli evangelio rimakunmi rikuchikunmi Dios hatunta huyashpa ñukanchikta mashkanamun shamushkata. Ichayta kurarkami paypak churi Jesucristowan. Dioska rimanmi misi diablo Satanaska gentikunata umashkata krichishkata, gentikunaka pandarishkata, gentikunaka Diosta qariyashkata. Chaymi shuk phiñanakuy pichurarka. Tiangami shuk phiñanakuy, tiangami makanakuy misi diablo Satanaswan Dioswan. Chaytami rimakun tukuripika Cristo Jesús umapi saruna kashkata misi diablo Satanasta, kutin Satanaska talon chakillapi kanina kashkata. Kaymi kan shuk profecía ichaykañami paktarka. Kishpichi Jesucristo runaychayuq tukushpa shamurka wacharirka. Chaymanta kay mundo kay pachapi kawsarka Dios mingashkata rurashpa paktachishpa hatun cruzpi wañurka. Pambashka karka shinapish kutin kawsarirka. Kunanka hawapacha Diospak allilado makipi tiyakun, allichikun preparakun iñalla paypak wawakunata pushanamun shamunga tigranka. Chay hatun Diostami krinchik. Chay hatun Diosmantami parlakunchik willakunchik. Paymi kallarimanta kay hipapak rurayta yachaqchachirka rikuchirka gentikuna paypakman tigrana kashkata ñawpanchishpa. Tiangami shuk makanakuy, tiangami umashkakana krichishkakana, kutin wakinpika ñukanchikta phiñak enemigoka ñukanchikman yuyachingami pay mishakushkata. Shinapish misi diablo Satanaska manatak mishangachu, manatik mishaytukunchu, payka ñami perdirka, paytaka ñami Jesucristoka hatun cruz hawapi umapi sarurka. Payka chaki talonllapimi kaninga. Kayka rimakunmi Satanaska mana mishangachu. Satanaska kay punllakunapi tukuytami rurashpa katin krichingapak umangapak tananakushka kriqkunata ñukanchik hatun llakita kawsachun. Llakichishaninmi, dañuturashaninmi, chukrichishaninmi ñukanchikta. Ichaytami rimakun Diospak shimipika San Juan 10:10pi Jesucristo llatik ñukanchikta phiñak enemigo Satanaska llakichingapak wañuchingapak shamushkata. Shinapish nirkami Jesucristo ñukaka shamushkanimi kankunaka kawsayta charichun y allitik alli sumaq kawsayta charichun. Apu Jesucristo me rikurirka tukuy chayta paktachingapak. Misi diablo Satanastaka umapi sarungapak mishangapak shuk kutin.
Apu Jesús mi rikurirka, chay misi diablo Satanasta chimbaporangapaj, llakichinkapaj, umapis sarungapaj. Y Diospaj huillamanta, paypaj mana huypajtapish huyashkallamantami, ñukanchikka katikunchik, ñukanchikka Satanaspaj obrata mishaytukunchik, Cristo Jesuspaj ayudawan kashpalla, Cristo Jesús ñukanchikpi kajpi, kayka mana kangachu kikin ñuka alli kriqkuna kashkamanta, experiencia charishkamanta o Diospaj shimita yachashkamanta, ashtawanpish Cristo Jesús paypaj huchayllak Espíritu Santo ñukanchikpi kashkallamantami mishajkuna kaytukunchik Cristo Jesús llamanta. Tukuripika rikuytukunchikmi shuk sacrificio tiyashkata, kallaripika y a Dios mi mashkan, chaypajka paypaj churi Jesucristo tami kacharka, shinallatik tiyanmi shuk sacrificio. Génesis 3:21 pi rikuytukunchik nin, mandak tayta Dioska Adanpajpish, paypaj warmipajpish, animalpaj karatami churanata rurashpa churachirka, shuk hipapaj ruraymi tiyarka, kikin ñuka paypajman tigrachun. Mashkana tiyan, shuk churi tiyan, shinallatak tukuripika shuk sacrificio mi tiyan. Kay Génesis capítulo 3 verso 21 pim rikuytukunchik shuk sacrificio tiyashkata. Hintikuna pandarirka, hintikuna huchachirka, paykuna mana kasushpaka hatun llaki tukurkakuna. Chay shinallatakmi kunanpish, kikin ñuka y a Dios mandashkakunata mana kasushpa kariyashpa mana kasushpaka ñukanchikllatimi hatun llaki tukushun. Rikuytukunchik kallari runakunawan ima tukurka, allita kawsakurkakuna, kunanka mana alli kawsanaman llukshinkuna. Paykunaka chay huertopika tukuy alli fukushkakunata charirka, tukuy bendicionta charirkakuna, kunanka chayka paykunapajka hatun llaki karka, sinchita trabajana karka. Paykunaka kallaripika tukuyta mirachinkapaj karka, kunan kutin makanakuna tukun imata charinkapaj. Chayshinami huchaka llakikunata apamun, y a Diosun apanakuy comuniontami fakin. Kunanpish ñukanchikka chayshinami urmaytukunchik kikinpish ñukapish. Ñukanchikpish nitukunchik huertamanta jardinmanta lluqchishkami kanchik, kanllamun kachashkami kanchik, amatik kutin tigrachun nishpa. Shinallatikmi ñukanchikta kuyan y a Dioslatikmi ñukanchiktaka ayudan. Riki imatami rurarka, verso 7 pi, capítulo 3 Génesis pi, runakuna paykunapaj kikin fuerza, paykunapaj kikin yuywan, paykunapaj pinkayta allichishun nirkakuna. Chashna mikushka hipami, paykunapaj ñawikuna paskarik shina tukukpi, ishkindiktak lluchulla kashkata yacharkakuna. Chaymantami higo yura pankakunata hapishpaka, sirashpa, chankallikunata shina rurashpa taparirkakuna. Adanpish Evapish, paykunapaj kikin fuerzawan, imata rurashunirkakuna, chay pandarishkata allichinkapaj. Y a Diospaj shimi Bibliapi rimakun, chay higuera yurakunawan, paykunapaj churarinata rushkata. Ima shina churanachari karka, kay punllakunapi, mayjin chay churanata rushkunata tapunachari allikanman, paykunaka higo pankakunawan ima churanakunata rushkakunachu, hawllachukanka churanakunata higo pankakunawan rurana, kayshinami ñukanchik yachashka kutichina. Jardín manta, huerto manta, oya Diosun comunión manta, laduyanchik huchachishkamanta, ñukanchikka imawan pakatukuna, imawan allichinata, ñukanchik kikin fuerzawan, chay higo pankakunawan churanata rurana shinami kan. Chaymantami tawkakuna, mana iglesia huchuyashun ninkuna, paykunaka yuyankunami, ñukanchikka yalliti huchayuq runakunami kanchik. Y Dioska ñukanchik huchakunataka mana perdonangachu. Chaymi paykunaka higo yura pankakunawan taparishpa kawsakunkuna. Tawka gentikunami religiosos tukushkakuna kay punllakuna, y a Diospaj mana huypajtapish huyashkata chaskinkuna, shinapish paykunapaj esfuerzo, paykunapaj trabajo tami mirachinkuna. Yuyankunami ñukanchikka kashna chashnami kawsana kanchik, chaypimi a Dioska ñukanchikta chaskinka huyanga ninkunami. Ñukanchikka yachanchikmi mana chayka pajtachu kan. Y a Dioska mana huypajtapish huyashkamanta tukuytami rurarka, ñukanchikka krinallami kanchik, chaskinallami kanchik, y a Dios kishpirinata convidashkata, shinapish kikin ñuka yachanchikmi, huchaka wañullatami apamun. Chaymantami perdonta mañana kanchik, kallaripika willana kanchik, riqsirina kanchik, huchayuq kashkata, pandarishkata, mana kasushkata. Chaymantaka paypakmun shamuna kanchik, perdonaway nishpa. Chaypika payka ñukanchikta chaskinga perdonangallami. Mandak Diosmi kikin ñuka ima ministishkataka yachan riqsin, y payllami kuytukun ñukanchik ima mañashkataka. Adán, Eva perdonashka kachunka, shuk animalitomi wañuna tukurka. Chaymi rimakurka, chaymi rikuchikurka, hipa punllakunapika ishpichik Jesucristo apunchikpaj batiuq ñukanchik huchakunamanta wañuna kashkata. Shinapish amatik kungarishun shuk wawa wacharishkata. Chay wawami wiñana karka, chay wawami wañuna karka, hatun cruzpimi wañuna karka. Paypaj yawarmi
tallirina hicharina karka, chaymantami kikinpish ñukapish perdonashka kay tukunchik, tukuy quchamanta mayllashka kay tukunchik kutinllatik paypakman tigrankapaj. Chashnallami kishpirinaka. Mayjan kikinkuna Jesucristota pagi ningichikchu, pay wañushpa ñukanchik huchakunata perdonashkamanta. Chashnakajpika ñukanchikka chay hatun Diosta micharinchik. Chay huyak chay hatun Diosmi ñukanchikwan kanata munan. Kikinka imatati rogringi kaymanta wichimanka. Tapuri kikinpaj kati rurayka imatik kan. Wakinkuna ningichari ñukaka kallaripi Diosta churanakani. Shuktikunaka kay punllakuna tiyanmi hintikuna Cristo Jesusun shuk apanakuyta mana charikuna. Cristo Jesuska tukuytami rurarka hatun cruzpi kikin paywan apanakuchun nishpa. Chinakajpika mana kikinllataj imakunata runachukangi kambak pingayta kambak huchata perdonangapaj tapangapajka. Mana shuk religión imanishkata katinachukangi kayta chayta. Mana kanka kayta chayta mana mitzashpa imata runachukangi. Ashtawanpish shungumanta mikrinata kallarina kangi. Cristo Jesús yawarta hichashpa kanta perdonay tukushkata, kanta kishpichi tukushkata, kambak pingayta pay tapay tukushkata. Shinakajpika allimi kanga kunanllataj shuk oportunidadta charingimi chay convidashkata chaski tukunkapaj. Chay mushuk churanata churarinkapaj Cristo Jesús kushanishkata. Mushuk churanata chaski tukungi Cristo Jesusta mandajpish kishpichikpish kachun chaskishpa. Kunanllataj kikinka ni tukungi ministini ñuka shungumun shamuchun. Apu Jesucristo mayllaway tukuy ñuka mapatapi llupay tapapay. Limpio kanapish ima huchachinata mana charinapish Jesucristo llamantami shamun. Kikinka tukuy kayta paktay tukungimi paywan rimashpa. Kambak wiñi kawsayta musukyachingami. Shungumanta payta mañakpi paypamun huchuyakpi. Ni huyashka Apu Jesús. Chaskinimi ñukata mandak ñukata kishpichik kachun. Arrepentirinimi tukuy mana allikunata rushkamanta. Karuyanimi ñuka kikin ñanmanta. Kambak huchayllak espirituwan ayudaway. Kambaklla kawsankapaj. Kambak shutita hatunyachishpa. Jesuspak shutipi chasnakachun. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapajka kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari shungupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illajka imata mana charinkichu.